Abusiafo emo bibi ache ema wakwaba edoba Yorke FM any Hytvgh so anopa no nsia empemu akan kase ayensa kan ya boa no ayede ba besum we yo mamu die nko a ena yede eba besum se kase ebo na de ebedi mu akoti ni bini mrahye bedwane a ogina mu ema adehia ewo Madina odumonyamfo Xavier Sosu ede kokobo kase pa ede ama agegefo ewo mamu na se tie ni ye ba besane mu nsem de amaw sanso na Hytvgh party Hytvgh birthday Hytvgh cake asia nso no onimonyamfo Ken ofori ata ono no ye Ghana ye photo samfo de aba betu dwa se obesre Ghana fo obi anka na akoma nto ne yam enya dia IMF ye beko hoda empare Ghana ban so de ye beko IMF ensem bika we nom ho ene aboa no asi hu nkonya ayede ba besom se kase ebo anopa no nsia empemu de ewo Hytvgh ene Yorke FM show na empani se okoto se bodom osi apata so ana enye ne pemu eno di so na emu bi na afa no atam na abo no botam bombo ede na akwa akosi ho se de okonzongo na se wani beka ho pa no wani baji a na ejina Amina koko a wode ba ma wadie ene isifu kosa ode beta woto no ena ebe mu ani age na na no pay ebi a wonam kaso ane ne potemu kofodua enknan baabi a ubehu obaabi na nafu aworo tintin be sese na ne mu abusei ne nante ye no otwe ne afu so tintin tasu akra oh na tese obi ya no anajo wana no yenda yi wọ́n mú ẹ̀pìyà yẹn mi ẹ̀dí kàsíẹ́ ní bá tó yẹn fẹ́ nkọ́má Yorke state wọ́n máa ń sàásì ayẹ fo pa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  nsàásì náà asa abẹ́tìẹ́ ẹ̀tú sẹ́ yẹ gbọ̀nyọ́ ẹ̀nà afẹ́ nso ní fufufufu bẹ́ẹ̀ma ní nìyẹn wájú asàásì ẹ̀sì dan ẹ̀dí ama ní mma wọ́n ó jẹ́ kúrò ní wọ́n ti mi ẹ̀nsì à wọ́n má bẹ́ ti mi ẹ̀nsì ama Adums boutique omo nso sei ntade no de ye wedding ye di tutuko ayi ase party ase ene dwumadie bi a ehu hia paa no eye Adums boutique na betimi abefa ntoma no ene ntade ahenema chesa ahemfo ne manyina no esumho se ya dewa enti afi na mobile besi hene achima yire bifo we de mo hweme mesra mo ohena mobile besi no momra Adums boutique na mo meto ne ama mo hene ntisa ohi pe mu ntumo obefra no bi nso befra bi aba anya nso anacha se ohene entumo obefra na mekora media mefra ba no na echen ohe de enti mesra mo momra Adums boutique na mafa ntoma papa de ani da ho a obefra no bia emfra bi eye Adums boutique dwumako ni mienu nyina ye nipa ba akofo de enti je 0243 708 485 0243 708 485 yakoye wedding ni wia baabi ebeda akwaji ani no eba akope anase birthday party bi eba so nyame adoma Tuesday 15th baabi yakwaje birthday na eba akope eno ane sarabo future because wia swimming pool ho etutoto mu a na pepepe hu wia ne ne ye de akakoto so hotel danim ho no no mesra yakwaji ani pa enti bomode na nso bra nyanya no kwantempo no so ho na ebutu betimi afra mpedefo no abuku di anasa aduane kura akwa mo ba na ni 0242 22 abushafo emo bibia akwaba se afei na ode wafidie na to ayeka se aha
ɛyɛ Yorke FM yɛntimi aba beduru phone ne so ɛne wo fie mu aboboa no na hu yɛnim wo TV so deɛ na aseda ne yɛde ma Hytvgh na mo atabiri yɛn sasansan kroma ɛde ani na mu aba bepie mu wo nso aboboa no a wanya bia wo hwɛ yi on se yɛn ho ofepa afi yɛnye brɛ ne yɛntie nsɛm ne nkyerɛ mu yɛhyase ane yɛhyase afiri Ghana yɛ foto samfo yɛnsa na ahene captain ba ko pɛ onimonyamfo Ken Ofori ata finance minister no chese ondi onam no tete obada baso da ye bia no no oti no ohunu wɔ ne da ye mu saa sa yanum bi nam ɛna ɔmo keka yanum fo na nso ne NDC fo yi ɔmo nam na ɔmo keka sɛ enche bia no Ghana ye betabiri the whole Ghana e de akɔhyɛ IMF nsa na IMF no ɔmo dwumadie nie ɔmo ba na so ɔmo beso mu a enya de a ɔmo ba ka kyerɛ ɔmo ba ma ɔkwan sɛ famabu na adwuma ɔmfa mabu na adwuma ɔmo na ɛbɛ kyerɛ ɔsɛ ne etuatua wɔ adwuma efo nyinaa nso ka nti ubon sɛ eti akatua na etimi kam saa bɛsa bosumi nsia na wonya akatua nso na ayɛ adwuma ɛsa ɛma no ɔmo sɔ mɛma ne kokɔ asotoro nko a edu anadwo nso a na ɔmo ahyɛ jeans na umpe bibi mafi ede no waba beyi wayase de esa na ede aho kyere na aba omanum sa na NDC fo ne keka ka na enna onimonyamfo Ken Ofori ata se omo keka ka no wate na obo Ghana fo no hoba a kyere obi a ma obi ate na obi ante ase awadefo kan ne mo nso amwo ayere no nam sa wo mpra no no muntie enya de a Ghana yebetam de akoma IMF da se omonye na omontoto ye ne amaman because ya ho odin entimi yabasamu ago yentimi ensiesie ye ho yentimi hwe ma bibia enkoyie entino IMF onye Ghana na omontoto no man no enya de ebesida ye hwese de Ken Ofori ata ekire ensemu wo bra okopie mu E11 birthday party ase. We are not going to the IMF. Whatever we do, we are not. The consequences are dire. We are a proud nation. We have the resources. We have the capacity. Don't let anybody tell you. Like when Joshua, Caleb, and the 10 others went to spy on the promised land. And only 2 of them came to say that we can do it. And the 10 went around the community murmuring, you can't, da. We are not people of short sight. Na yada so awo sa ensem ne so a na eno na Ken Ofori ata esa to aso no che se he wate asem bi pa na ne yam hye ase no no ya hwe ye kura na afa ne yam obeja ne nan ne se mo ote ye nyina ne se on dia wate bi yem se SHS for free SHS for omo a ekọ sukuu ntu aso ekwa na ya anyi omo kapre dama na omo ko ne fidi na nado graduate na nado ma na nama no omo so ekeka bi se 11 no omo bato akono no se he ya munim mfaso e wo so ho na munim se ne ebesi fa boa yen na se mo anyi antuma a munim ohaw pa e de bebre yen mumutu onu muko sukuu ntu aso okwa se sika ne ekofa firi hin ne de bebo mo ho ban ene de beto aduane ma di to ntade de hye mo eto ahoma de ma mo ma mukosu ade atwaye nyinyina yenya firi hin enye obi na etua eto ena ma yenya se sika nyina de bebo mo ho ban nti se nyame ayadom na matimi akwa wie na munuanum bi nso omu a ene enchirima nso ebeba nyina no munye na munyintum na yenyina yentua ne yemfa nhwe enchirima ne wona aka nyina sa ne ebaya free SHS no eto entimi ntwa na enkoso baabi enkoso bonsam aboboa no na emom ye beto aso a na omo ebeba kire nyina no ababenya eso emfaso obi that we have to pay for it. So if I look at E11 for instance, and I say that, well, this year we intend to collect 7 billion cedis. And I look at mobile phone subscribers, and there are over 21 million of us.
assuming I divide this 7 billion by 21 million of us, that means it's about 300 CDs a year for each person. Divide by 12, 25 CDs. So when you see the energy, especially of which graduates that we are making who have gone through free senior high are against e-learning, I ask whether they are calculating what the cost is. And I ask, well, in truthfulness, that does any graduate make what? More than 3,000 or 5,000, you know, assuming you were a graduate and you will be paid 100,000 CDs a year, and you transfer all of that to Momo, how much would that be? 10% of 100,000 is 10,000. So a third of that is 3,000. So 3,000 CDs for your roads, for your free education, for all of that, and you are up in arms. So ask, I mean truly, who should be paying for it? You have every responsibility to ask me to account for it. But we as a people, we can't pretend, you know, that we don't need these resources to do what we are doing. And no graduate makes 100,000 CDs a year. So 100,000 CDs, they are going to be paying 1.75. I mean, what is the argument about? That you are saying that the state has done nothing for you since you were born, and so therefore I shouldn't contribute. And that is the honesty with which we as a people must begin to confront the situation. Abusiafo na chese yensa na hene yɛfoto samfo onimonyamfo Ken ofori ata ono ena na okasa na okyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ free SHS graduate no sɛ obi anti ase na ɔde sansam wo nyina akɔto dwa wɔ bra ye onimonyamfo ɔsɛe kyei mensa bonsu na odi na woda na yeye cake de kɔma na cake no yɛde e-levy ene yɛde anwene cake pa fe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  na sade Ghana fo bi bu si afuo na ɔmo kasa ho pa no pa ikra meba ma me bia mhia no kwan so no ɔka akufu ado pa mudi e-levy aye cake sese mudi twa Ghana fo mpoa yɛmpo yɛbetua ɛto ne so to na nimu hundodo sa ana onimonyamfo Ken oforiata edisansem we ekoto ase wo sa birthday no ase yento aso enu ada na NDC ene amanyoko ni bi akeka wo hu bomu a sha asese ombeti atua atwumumume ayedamo aboko janko na afi omo asase atu omu aguma akasa edi akire sa aban ne se oyaban a wotie pa dia ene omusu akaka gu nasum akasa kire ne se eto no 11 to no oso wai ba tere pa ekoto bekum ma enti no munyini mfiri ho omompam to no monko ne krom kura nko ba bia ofiri baaye nipa ko oso san daye no sa oda eto bagayam we hu na o miamia na kakra no sa nipa ko no ntene ni na sa to we dia nya dia Ghana fo mema ene ya ma ye wemu ye ba yi ye zip a gaye boso akotare to ehu se ye ba be mia bi da emfa emfoi ena omuti omhu agu monte so sha se omu ye demonstration akra na enum na ye nini na emu an ye kohunu se mrase bedwani ogina mu ema Madina fo ojamma de she wo Madina ekasai onimonyamfo Xavier Sosu ni ehunu ne yesi honorable onso wa ha bi o kai se demonstration se bi na akoye ya enhokoba asem ni kura yen kan wie yi no se hwe
na no nti manya sem ba ko a hwan na kire se nsuo fa oba no kire se man no mu nsuo biu ena ka se hia wo so ana no kire se onya kokodo mpa manwi ana hwe meba pa me wasem ka na se sa ene ene ye so kamera di si ni so eyi ye phone de tuatu ana no na ye se ene ka sen ena o sha se na o se masem ma me wo kani me de enye ilavi asem na emum agagefo a wo man mu ye hwehwe ni mu pa looking faces mu ye hwehwe ni mu ena ahosehye self arrangement aya mo ya ahosehye sa ena mo tena hwama aban bi di mu ye adwuma ehunahuna nkofo bi etete nkofo bi papa na sane ema na eny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 e ne ese kiremu no se enkiremu nie obehwa aban MPP aban ode aloyafo aposifo asojafo wafo nyina no mum asa de anano sebi Goliath ebefa Israel no mum na osase anu aba begina mpaso aso no twampoa it takes David so obesore na ode ebo ba akopɛ aba bewura Goliath titirim no aka na to fam na otiremu a na ochese ubeye ojaji anu aye ojaji ubeye amanyosam so anu ajaji adwuma na to no abeye amanyosam ni ahunu ba bi a wo ankasa no ugina ente sa na se aban yi kɔ na aban foforo ba na wo lawyer ni ana judge ni a wakwakwasha aban bi achi na wudi nyamena asem no ba bi omdo ba begina no ebechen asawoni a wakwakogina joint bi anya ne dia ana asofo bi akogina ba bi preach eho ni nyonko bi sofo akwakwa register hodeda ubonsa de ntokwa na ebesi afa. I am begging you, if you make yourself a political judge, you will be treated as a political judge. What it means is that when you become a partisan, when you become very partisan as a judge, remember that your tenure of office as a judge will run with the political party that you favor. Let that be very, very clear, because political power is very transient. Positions are not possessions. So people will come, people will go. Remember, His Excellency George Rawlings, when he was full of power, and they asked him, will you be ready to hand over power? He said, to hand over power to whom? Because when you are full of power, you forget that there are even alternatives. I remember when Kufuor came to power, they said by the time they finish with NDC, after 8 years, there will be no political power known as NDC. It shocked him when Mills became president of the Republic of Ghana. So the current regime must be mindful of our political history and know that the power they hold today, tomorrow they may not have that power. So whatever they use that power for today, they must be mindful, because Udria Ababonia Ebi Ebekawano. So if you are a judge, your fidelity is to the Constitution of Ghana and to the laws of Ghana. If you allow yourself to be used as a political judge so that you can do the bidding of a ruling government, be warned. Be warned, because we are looking at you. We are watching closely at you. And in the event that there is a change in power, every political judge will be fished out. Every political judge will be dealt with politically. So please, be with the law. Let us do our politics. Do your law. But if you use the law to intimidate us, remember that we are here as representatives of the people. We are holding the people's power. It is the same people who endorse the constitution that allows you to be a judge. So if you are a judge, be a judge. Don't be a political judge. If you are a political judge, when your political power loses office, you will also lose your office. Thank you very much. Na onimonyamfo Xavier Sosu ena ne yehwe ni na Ghana fo nso pa de
uhe ni video na chi ana akwa bi di placard bi gina ho watchoro so asawo TW3 za TW3 na chere no over levy TW3 we ni hwehi Ghana for me de me ohunhum ntimi modi no ba se menhia ba obebodi na kire TW3 obebodi na man on de onye sofo me de nyame adom nyame akwa wasra me ngo ntimi modi bia ewa ha nyame nhira yantu aso ana wo sa demonstration kro ya mu no ana pania ono ana ye chorofo abedi akire edema NDC amonyoko no owura Peter Abuama otuko no enso ejina simpie so no che se he dia das dae ekoso ya ne pitiri MPP for so omoda omonti omani ebre na so we nyina di adanse se Ghana for kasa se 11 no ya bato akone eno achi ni nso no chorofo ankasa edema NDC amonyoko no General Esiedu Nketia Johnson yebon mran say General Mosquito ntontom sahene ntontom kase owo mamu okawa na AC chiw okawa na de wuye bia no wajaye no so kire say omo beye de omo ahoɔden betumi bia say MPP fo ebaji 11 ni tum ewa mara kwan so a omo so ba wona gon e de akokɔ na kick ebe go party enkan kokona kona nso de otu a eyade a enye dan a asamoa jan return kwa de obi enu ho de ne ti bebo ahyem nti omo ewo ho nyina no ombebo ato akone bia ba wona go ato akone nti no Ghana fo obi anka na komanto ne yam MPP fo e de omo ahoɔden ye de ombetumi bia akɔ G11 ni tu mo amra kwan so o omo so be fa sa amra kwan no so a awona gon e de atuturu ye hwɛ sɛ de Peter Abuama otuko no e kasa faa abusiafo nipa yehwani eye totrofo abedi akire de ma NDC amanyoko no owura Peter Abuama otuko no na natirimude ene seme ben ene kofa news yi edibai na yebegina ha ne atwa ye ho adan ye ho aba ye ba seme nhya de triple action ede agudie mu nsam ebeba betoa kase ne so ede aman free ho ano dia ensam no dia ka akire bia no ye besan de abrew etwe ho aba Right, ebusia for kwaba agudi emunsam coach Kobrema na the sports teams around the world so for semensha the triple action me to akase boy so ama na yen hyase no na yen kohwe games and a course so EPL no Wolves etna fie e ma Arsenal be twom e ka ba ko Wolves for entimiante Arsenal Liverpool for etna fie e Leicester City e twa Leicester for e kamienu e ma Leicester for so anti na Copa del Rey ba ko so e ko so papa game na no ashim na e Juventus omone Sassuolo ne disi akanse ni ba na we na Juventus for twa Sassuolo e kamienu ma Juventus Sassuolo for entimi anti mu adabraka kra na yenko eni mu no unim say Nicolas Anelka
ɔno nso ɔde nsɛm bi ato dwa na nsɛm a Nicholas Anelka no ɔka nsɛm bi afa Kylian Mbappe ho na ne nyinaa ne sɛ ɔse it's likely say Mbappe and Shano Akwa joining Real Madrid this season. Mbappe and Shano Akwa joining Real Madrid. This season. No in summer Nicholas Anelka. What the to ya? Me part of producer Mbappe picture and photos of Mabena. Mbappe na that screen is no. Wow, who Mbappe da na Brantin, the fine gentleman, speed rough. The ball so a him. The summer Nicholas Anelka. Or the to Jan was saying, share another summer there. Now, Kylian Mbappe was done in any every PSG. Now I could PM our Real Madrid for us. Yeah, I could see a kind of mom. Now, you to us now, him say, a branch a friend, Mason Greenwood. As he say, on in Nike, or more contract, no, omochem. Not for any Mason Greenwood or more contract no or matchim. Now when na bebrena ekase so matchim dia any Manchester United or Muntia Abrantian because someone in a sign contract so mbetiano stianya ne say some Abrantiano and yama sembi okoye contract no on the night for a trim and a man you for so as suspending but bebrena case or mass suspending there was said or Mutiano because he's still a footballer and I still na Manchester contract enquiry yeah I was say Mutiano in some man free banana was say yes streaming live on Facebook Hytvgh YouTube so Hytvgh you can subscribe not like page you know am I come and here to us near Queen man call papa a friend Kent Zuma and then what they ever told us branch you know we didn't know who send be our button a jamboa prepare no crown abroad for the one says no man the almost so the branch and your man suspension Ninia Bema a friend Jan Zuma and also a team of Bonnie are suspending Ninya say ninya no na oye video no ema Kenzuma ama wetimi abutu ejinambo ano ye pussy cat no sani abrofo kase me be frɛ no nti sani ahwɛ wo screen so no ninya ye frɛ no Yanzuma ono so ya suspending no e wani team a obo Timothy Akamom no ya suspending no na ye kra ni no nim say down where the game etodwa ye Wolves the Arsenal game no Arsenal din kuko e wo Wolves so na player back ye Wolves for midfielder our din sembi atodwa ni nyina ne say o say hwe Ruby Neves ono so the sembi atodwa some can say Arsenal for edin kunim e wo mo so endra no celebration na omo ye no asa de omafa UEFA Champions League in summer Wolves player no or the atudja and no say Arsenal for almost winning edin kunim e wo Wolves for so no celebration na no yen as the omafa UEFA Champions League for 10 years and on in summer ekweni munim say sisi ne ba Africa there the highest paid player the ba Africa there the highest paid player Temas Tepate on also yes ewo honum the share screen so egu so kama the highest paid player ewo Africa producer bet me the when atoso amamia the highest paid player in Africa first person Mo Salah per week no waji 220,000 euros a week Mohamed Salah waji 220,000 per week and on this car waji eguni bottom a week Temas Tepate oni Mares omoji 200,000 per week 200,000 euros per week and on sika omoje na Hakimi abranti osina kan ema Morocco on also waji 176,000 per week and in Africa they are not also and 9 ewo the highest paid player in Africa most salary di kan they tosu mienu Temas Tepate any Mares omno tosu mienu na yenkwenu na onim say abranti a your friend Mohamed Salusu sisi coach Otu Ado oni Christopher Hudson omudi din komo senia ombetimi ehia abranti a friend Mohamed Salusu any player be a friend Antonio Simoyo na ma be sia kan ama Blasters because abranti no me Ghana for abranti we say no mo because na say Blasters enkoye kra afcon ye koye timi anko baby 1 point kra no nyame adaroma ani enya wo ye timi win game akokra enti coach Otu Ado wa be so say head coach ama the Blasters no mototu no ma ye pa ni Mohamed Salisu edin komo any abranti friend Antonio Simanyo on any edin komo senior mba betimi esia kan ema the Blasters of Ghana na Blasters etimi afa into mapa efra na yembra we him say top 10 in Africa no list in Aba this month ya list in Aba the whole Africa top 10 saying na etie the odi kan Senegal Senegal for na edi kan ho na
enso etoso mienu Nigeria etoso miensa Egypt etoso nine ewo ho na the etoso mienu Morocco Senegal etoso baako odi kan ona say Africa champion Senegal etoso baako ona odi kan first position no Morocco for so etoso mienu Nigeria etoso miensa Egypt etoso miensa Egypt etoso nine ewo ho Tunisia etoso num Cameroon etoso insia so no Algeria Mali etoso watu Cote d'Ivoire etoso nkrum na duru Burkina Faso Ghana de yire kra enso first no ba na Ghana na etoso mienu Africa first kra po na etoso first ye call World Cup 2010 ye ko erimu no na ye edi kan but fofi anto ata ye free ye hwan free first kra bi say wo ko hwe kra ne nam 19th mu ho no di maye pa di maye na nim say dan we de ya Kotokobo chairman bakope papa your friend Dr. Kwame Chen motimi ebu na ketem Eco Afcon eko hwe final game between Senegal and Egypt no when him say okwa no kosia FIFA president Infantino oni papa no etwa infoni kama na good screen so no o hwe ho no ma o hwe ofia hwe wo YouTube so ni Facebook papa your friend Dr. Kwame Chen kotoko omo panyi pa no ono se fifiri no o hwe o yetiatia wo kama oni FIFA president Infantino ono ekoko na o hwe ho no 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 ne de ekos na wonim say abrantie bi o ye boxer ewo abrochiri din adodo na e de friend ye Joseph Arinoji Junior abrantie we no wabuna ketem abagana no bagana no bebi a okopa asaman esanse papa efri asaman but oye American born or America but oko boxing kutuboya bi pai oye very good pan ti o hwe no who say no papa free Ghana o sanso wa ashaman dia ene ma me ko hwehwe bebi amase efri ti abrante no bu na ketem aba ashaman aba be chechi ampanyifo wo hode ni 2 titles ni aba be kire ama obebira bebi aye da ashaman fo nyese nyum to nko ana o mo ya de ne moto tue nko a boxing so o mo nya legend ba ko obe represent omo right ebusiafo weni ensembi eka ho na osofo se mention the triple action me dey be so mo say the sport is based around the world on young sports yes sorry so na yembre me sorry so na achim president the kasiebon ever baby nyankopon enka ho nyame ene otra makra Abusiafo ya mo bibia akwaba ede oba Yorke FM ne Hytvgh so kasiabo no esi ensem a edimu akoti ni bi ne se yewura ken ofori ata Ghana yensa na hene ede ababetu dwase ne yamahye ne pa se free SHS graduate no ebi ka se omunyi 11 ni entum sanso na Madina mrahye bedwani onimonyamfo Xavier Sosu enso ekere se ode kokobo emma ajajefo omoama omhokwan ma bejokuo bi anase political party bi ehyeso omuachi na omudi djuma editia afoforo obi omunya ahweyim ensem bi ka wenum ho na yede besom sekase ebo wo Yorke FM any Hytvgh so na wona so yasrem yede kase oni na ebesom wo Hytvgh estate ese ensase no wamana yefo pa ena afen so Adams boutique wedding a ebeba so ne ade nyina no entade no baby ekofa firi nyina Adams boutique omo ekura yemu ena afen so no Sarabo hotel yekoye wedding ni wia baby e ba kwaji ani birthday ahodo bi eba so nyame aduma Tuesday no baby e yekọ akoye birthday nyina Sarabo hotel eho ena yekọ akoye no enti ubetimi afrem panimfo ewa homatorofo nso 0242222292 enyuma ko bia dawo no mo so asene me de kase ne ebebe som wo na akudie mu nsem enso eka ho bi happy birthday in advance enkoma prophet noble mensa nyame adom echena eye ne birthday sa so na Doreen ono so nyame adom Tuesday birthday kase pa eno so ebeba so enti prophet
nyankopɔn nhyira no until n'animu ɛmfa nkyerɛ ɛnɛ news ɛne yɛ dwumadie nyi nyinaa no akyem president yɛ dedicate ɛde ma prophet born great mensa noble ɔno ɛna ɔkyena ɛyɛ ne birthday ɛsan so na ranking member ɔno nso ɔkyena ɛyɛ ne birthday. Happy birthday in advance to all of you. God bless you. Ɔkenkanfoɔ ɛnɛ anɔpɛ yi ɛyɛ me his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Achim president yɛtwa ho yɛba Okamafo Clement at the Yorke morning no to also